YouTube'ga çıkıyoruz. YouTube'ga. Oo. Bu emne satıldı je satılabı? Alın. Oo, alar menli. 110 bin kalan. Belek болып turdu. Kazayın alın. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биздин Талас Жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 31 декабрь. Мен силерге кайрадан Талас шаарындагы мал базарды тартып кызмат кылам. Видео лайк басып коюңуздар. Өткөндө чыгарылышта бир аз таарынча айткан элем, жакшы сөздөр менен дем бердиңиздер. Аябай көңүлүм көтөрүлүп калды. Мага чынында эле мотивация болду. Силерге дагы көп кызмат кылганга көңүл пайда болду. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Кудай буйрса силерге дагы бир жакшы жаңылык менен бөлүшүп коеюн. Бүгүн 30 декабрь 2023 жыл. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай жакшы покрытиялар келди. Герфлордун эң дүйнөлүк деңгээлдеги стандарт атайын спортивный линолеум төшөлүп атат, Кудай буйрса. Жакын арада ишке кирет туугандар. Бизден ошол футбол академиясынын эң главный тренери баарыңыздарга таанымал маке Тимур. Бираз бир-эки пост кандай кылып балдарды кабыл алып баштайбыз. Уже жазылып башташ керек, балдарыңыздарды жаздырып башташыңыздар керек, орундар чектелүү. Жана ошондой эле кечинде дагы футбол ойнойм дегендер да жазып койсоңуздар болот. Кандай шарттарда кабыл алабыз, Тимур? Ассаламу алейкум. Биз негизи быйыл футбол академияны ачып атабыз мынакей Таласта. Жаш балдар 5 жаштан баштап 14 жашка чейин жаш балдарды группа кылып бөлөбүз. Жалпы канча бала алабыз? Ар бир возрасттан эң көп болду дегенде 30 кишиден гана алабыз. Анткени орундар чектелген. Биздин направление полный Азияны кыдырыш. Казакстан, Узбекистан, биздин өспүрүм балдар сырт жака ойноп Таласты таанытабыз да, Кудай буйрса. Максатыбыз негизи жаштарды спортко үндөө, спортко кызыктыруу, дени сак жашоого кызыктыруу туугандар. Мынакей зал Кудай буйрса бүтөйүндөп калды, азыр косметика иштери жүрүп атат, иш жүрүп жатат. Ичине болсо отоплениясын болсо орноттук. Мына бүгүн 4 градус эшикте суук болуп атат, но немени тартып койсоң. Азыр градус Кудай буйрса 14-7ге көтөрүлүп калды, жаңы жагы баштадык бүгүн. Ичи Кудай буйрса бир 15, 16, 17 градуска чейин кышында ушундай кармап беребиз деп аракет кылып атабыз туугандар. Бардык ичинде раздевалкалар, душ, туалет, бул жакта намазканалар, трибуналар, Кудай буйрса баарын кылдык. Эми капталларына буйрса баннерлер, сеткалар тартылат. Основной жумуштары бүттү, майда чүйдү иштери калды Кудай буйрса. Дагы баары бүткөндө силерге дагы Кудай буйрса тартып маалыматтарды жеткиребиз. Атайын ачылышын январдын этегине Кудай буйрса пландап турабыз туугандар. Ошол ачылышында дагы баарыңыздар менен көрүшүп, силерге ушул жерден дагы маалыматтар тартып берем. Көбүнчө биздин каналда мигранттар дагы көп. Баарыңыздарга дагы бир ушундай бир сүйүнчү деп да койсок болот. Таласка ушундай тарыхта болгон эмес, футбол академиясын ачыш деген болгон эмес. Таласка өзүбүздүн колубуздан келген салымды кошуп кызмат кылып атабыз. Видеого лайк басып коюңуздар, видеону жакындарыңыздарга дагы бөлүшүп, жакшы биздин кабарыбыз менен, жаңылыгыбыз менен бөлүшүп коюңуздар. Мынакей туугандар, Канададан алым келинди. Герфлор деген дүйнөлүк деңгээлдеги чемпионат өтүүчү ушундай футзалдарда турган эң жакшы фирма Герфлор. Ушундай покрытие менен, линолеум менен төшөп атабыз. Алла разы болсун. Мен бүгүн 31 декабрь туугандар бир аз кыскача жаңы жыл боюнча айтып коеюн. Эртең 1 январь 2024 жыл. Мен үчүн бүгүн 30-нан 31 болгон сыяктуу эле болгону бул жерде число гана, сан гана өзгөрөт. Анан жаңы жыл менен де бири-бирибизди куттуктап, майрамдап күнөөгө батыштын кажети жок. Бул албетте мамлекеттик майрам, бирок мусулманчылык майрам эмес. Мамлекетте мусулманы да бар, мусулман эмеси да бар. Мусулман эместер майрамдай берет. Мусулмандар биз өзүбүздүн ана майрамда майрамдашыбыз керек туугандар. Мисалы үчүн христиандарды караңыздар, эч кандай бирин айт күндөрү, биздин мусулман майрам күндөрү бирин майрам менен да куттуктабайт. Эмне үчүн биз мусулман болуп туруп Аллах Таалага да жакпаган, акылга да сыйбаган Ассаламу алейкум. майрамдарды биз майрамдашыбыз керек. Эмне үчүн бири-бирибизди куттукташыбыз керек. Акылга сыйбайт да, бунун артында канча деген күнөө иштер жатат.
Мына мындай акылды кыска калча эле чычалай бербейли. Бул деген жаңы жылда андай мындайды. Bunun артында канча күнөө жатат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Менин насаатым албетте, мындай мен мусулманчылыкты карманам, Кудайдын бир нарасына калбайм деген адамдарга эле кеңешим тура калбабастар. Аны эмесе биз видеону улантайлы. Өткөндө чыгарылышта туугандар мен айткан элем, муктаждарга, жетим жесирлерге уй алып берем деп. Ана мага чалышып атат. Мындай муктаж адам бар эле андай, бирок мен бардык муктаждардын муктаж чече албайм. Бирок менин проектимде именно мен ушу уй багала тургандар, мисалы үчүн үйүндө сарайы бар, бала чакасы чоңоюп калган, уйду карап, саап, сүт ичкенин көргүм келет да. Анан уюн бага албайт, анан чөбүн алып бериш керек дейт. Чөбүн дагы ниет кылып алып берейин деп ниет кылып атабыз. Аллах Таала улакты жараткандан чыбакты кошо жаратат дегендей. Ал жагынан кабатыр болбоңуздар, бизге ошондой номер калтырсаңыздар жакшы болот. Болбосо бизге ар кандай чалуулар чалып, ушундай кыйналып атат, мынтип атат, уй алып беребиз десем, жок, уйду бага албайт деген сөздөр болуп атат да. Уйду багала турган, мисалы үчүн күйөөсү өлүп калган, же болбосо күйөөсү оорукчан, иштей албайт. Кыскасы ушул сыяктуу муктаждар болсо, бала чакасы бир аз уйду чөп салганга, боун чыгаранга жарап калган ушундай бир үй бүлөлөр болсо, биз уй алып берип коебуз, сүттөрүн ичип, сүттөрүн сатып, уй менен кичине алектенип дегенде максатта биз ушундай проектти иштеп чыгып атабыз. Ошондой уй багала сарайы бар дегендер болсо, ошо номерди айылыңыздарды калтырыңыздар. Домалан тартпаңызчы. Сатып алдыңызбы? Жок. Канча болду? Канчадан кайтты? Үйүндө да козулар бар. 7000 болот. 7000. Мал арзан го дейм бүгүн, Койлор канча экен о чарба койлор? 10. Я. 10. 10.000, Канчадан сурап атасың? 9тан берген жоксуң, Бооста булар, Чоң кыргыз койлор экен. Канча тиш булар? Тишке токтоп калган. Тишке токтоп калган. Бооспу? Боос. Чарба койлор канча экен? Чарба койлор 12.000 отуз. 12.000. Канчанчы тууттары? Тишке токтоп калгандар. Тишке токтоп калган. Бооспу? Мал арзан го дейм бүгүн, Кымбатпы? Кымбат кайра. Азыр көрөбүз туугандар. Бири арзан деп атат, бири кымбат деп атат, түшүнбөйм. Же алуучуга кымбат, сатуучуга арзанбы билбейм. Но козулар канча экен, жаш козулар? Сиздики? Жок. Сиздики бул кыргыз кой экен, чоң, Канча деп атасыз? 17 сурап атам. 15 берген жок. Son кой экен, Но козулар канча экен, токтулар? Я. 10дон. 10.000. Кымбат эмеспи 10.000? Эже козу канча экен? 12.000. Жакшы козу экен. Токтулар канча экен байке? 10.000. Мал аз го бүгүн. Койлор канча болуп атат? Ардына 19 болот. 19. 11 болот. 11. Мал арзанбы кымбатпы? Арзан болду. Мал арзан деп атат. Сатуучу. Алар жарнама. Но кыргыз койлор канча экен? Вот рыбы дейді. Сиги? Есі жоқ. Эси жокпу? Эмне алып жүрсүз? Қозылар сатып алып. Керек эл кызматлары. Ассалам алейкум. Алейкум. Сойгонго экен, Ети бар экен. Канча экен ушулар? Болуш 10 жарымда тоз. Бул 10 жарым. Мал кандай болот да, бул арзан кымбат? Байрамга карата кичине өйдөрөк. Өйдөрөкпү наоборот, Мен өйдөрөк дейт. Но чарба койлор канча экен? 13тен деп турмун. 13.000. Сойгонго же? Сойгонго да болот. Алса да болот, эти бар. 13.000. Жакшы иштер кандай? Эл кызматында көрүп атасызбы? Но козулар кимдики экен, Канчадан экен булар? 10дон. 10дон? Булар ургачыларбы же шектерби? Кочкорлор. Кочкорлор экен туугандар, козу кочкорлор.
Qanchadan deysiz? 10'dan 10 mingdan. Nimaga qo'yish kerak ekanda bularda? Baylog'a. Bu qo'chqor qancha ekan? 20 deydi. Qo'chqorda? Qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor. Arashango deymi? Qo'ysam, men savdo jiryapman. Yo'q. Mayli aytib turib. Thank you. Paroda yaxshi qani? Buldozorning nimasi? Liniyasidan ne veresi? Nomerini aytib qo'ychi. 18 ming so'm. Nomeringni. Aytib. Sağolsun. Görünükü. Assalamu alaikum. Gügü. Cüdetpey bakmayız değil mi mal degen? Yo, bu bahsi da şunday. Yok bahsında emas. Bahsi 5 ming so'm. 5 ming so'm. Şişek var. Şişek 11 ming so'm. 11 ming so'm. 13 baş alıp geldim. 13 baş. 11'den gitti. 12'den gitti. 13'ten gitti şekler. Noğu kaldı. Soyma Bu jarayı. birördükü. Son baylangan. Ha bu birördükü. Bu birördükü. Noğu meniki. Şunu aytam da bu salmanıki bu. Ne dep bakkan koyun akısını vermeymi dedim. Şu iyide buyursa oğlum ondaydan ta şekten var da bir. Nomerini aytып koyunuz. 702 702 77 77 92 92 92 mına uşu Salman Taksir'in uyunun onda çiçekleri var eken daha. Baylangan şekler. Baylangan, dayar eken da etleri. 11'den. 11 mingden. Bu siz kime de? Bu bizikmez. Ayttınız ya kocaman bak şu oval koy. Kişine bir. Allah'ın yaratkanı da bu da. Yok bunlar жақсы бағыш керек та чекені көріп қалып тұр ғой бақ жүреді да. Allah'ın yaratkanı da şunday kıl. Allah'ın жаратқаны біреу баққаны басқан болады ғой. Арашандар жағын тартып берейінші, арашандар жағын. Ну, қара қошқор, эмне екен я парода? Я. Арашаны? Басыч? 80. 80 миң. Ай, сулуу қошқор екен, а? Эмне, қайсы? Насаровтың тұқымы? Линиясы, а? Жашы қанша бұның? Қанша ай болды? Мартта туылған, а? Сонын екен. Қанша бұл болушы? 70. Қайырдыке? 74. 40 лет. Номерің айтшы, номерің. 707 02 31 32. Мына туғандар. Видеода бар бұл? Сатылып кетті. Жақсы çalasыздар. Tamam жарнама. Ну, bir qoron qozlari qancha ekan Mirzaaka? Sizga emasmi? Sizga? Urg'achi da bular, Büt urg'achi. Qo'chqorga qo'yilaylik-da. Yo'q. Bill qo'ydi. Bill qo'ydi, bir qo'radan. Bu yoqda qo'chqorlar kimki ya? Kimki? Bazını aytib qo'yingizlar. Nesi yo'q. So'ni ashta joyga qo'yib turib. Ular qo'yg'oda. So'ni yozib turib. Qancha so'm ekan? 4 ming so'm arzondan ekan tuğanlar. Nomer aytib qo'yingizchi. Havola jarnoma. Qancha deysiz? 507 08 10 75. Jazob beraverasiz zakaz bersa, qancha dedi o'shuncha. Qayerdan bo'lasiz? 46 bayka bunaki to'mondan nomerga chalsangizlar, bunday aql jaqqan bo'lsa jazo to'g'asizlar. Qancha qo'y bosh kirib ketadigan bergan? 15 boshqa bir kichkinakaylar to'g'liq aql ekanda. Jem çöp salaveradi. To'qa jemga. Suvda qo'yib. Kerak bo'lsa mana suvda quyib qo'ysa bo'ladi ekan. Nima chunqur ekan? Hermetik menin bazasındağı deqa suda koyuyorsun. Jemde tashlab qo'ygan bo'ladi. Qo'y to'lib turibdi, to'liq. So'm ekan. 3 в 1. 3 в 1 aql ekanda. Aka buga bir at qo'yib bir chiqarish kerak buni endi bunday. So'm ekan aka, do'ngalakdan. Temirdan bu. Aqllar qancha aqllar?
Açta olur. 4500, 4500 tümdeki. Onu oraya çalasınlar. Ya. 4200 mi? Yılkı zağına girelim. Video like bastırыңыздар, туғандар. Жақшы сөздеріңіздерден жазып қойсаңыздар, бізге дем береді екен. Мал аз екен ғой бүгін. Байке, сарат қанша сарат? Оу, байке. Ассалаумағалейкум. Я. 150, жашычы? Бышты. Жақсы екен, Улақ чау? Қайырдыке? Жасқа бышты болады, Жасқа азый. Жасқа азый. Номеріңізді айтып қойыңыз. 0700 99 33 82. Ай, жақсы екен. Құрч екен. Тойлап тұр ғой. Так. Жақсы аттар жоқ қой бүгін я. Қандай жақсы? Ғана кемнайынан келтірші бір, тартайлы бір. Я. Бұл гүлікі улақ емес пе? Қана ап келші көрейді. Нар алғыла. Очерет менен тарта, мен шашпағыла. Жашы қанша бұның? 3 азый? Немелерге жарыштарға чаптыңар бұ? 2 жол бірді алып келейін. Қақтан ап келді? Қайсы майрамдарда? Немезді жалпы. Құнан да? Атасы жана, айбайда. Көчелі. Атасы атын топ, атасы 2-4 кері отқан. Бұның атасы? Сіздер құнан, баяғы? Жаңа алып келіппіз. Жаңа ап келдіңер. Аты емне бұл аттың аты? Жоқ, бұның аты. Кімге ол өзің атын білдейсің? Дамирбек кеңге. Кеңге мажазарлы ғой? Я. Кеңге мажаз. Қаншада отыр бұны? 250. Немеге жасқа емне болады дейсің? 4 азы. Жасқа 4 азы, я? Номерін айтып қойшы? Номеріңді. Номері деген Айтыр өзіңкің, çalsa айтып қойыңыз. 503 20 60 30, Күлік деген болсын. Қанша сен кел? Я. Қанша? 150. 150. Ассалаумағалейкум. Айдын бар, улақты. Улақты қой. Қана көргөші айдын көрелі бір атты алып көл. Бұл нормальный реклама болып отады. Сатып отқан аттар тұрбай, ұрып тұрбай. Қана ке? Орта толып тұрбай. Тоқол, өмір, нелік тез қуар. Қалаз жарнама. Қалаз жарнама. Қала жігіттер, реклама қой отырған аттар бар ма? Реклама қой отырған. Шықпайынар мына ортоғы мұндай. Жақсы аттарыңарды туғандар 20 минге чейін просмотр беріп отады. Нерге жомарт реклама істеп берме. Жақтауы? Ертер. Жаңа ролик бердіке. Ветрина жақтауы? Жақтауы жомарт бай. Сені көлбайын тұрбай. Александр. Көлбай, жомартқа интервью алып Алейкум ассалам. жарнама. Баяғы базарда тартып біле оны? Бұл бұры қай жайын жоғышып кетті. Алмашып өтті қолдан қолға, Карфакс, марфакс жоқ. Таза Карфакс. Басы қанша болып қалды? Басын 145 мың қойылышы да. Қойылышы. Өткен базарда аябай сүйішкен болады. 140-қа қошай бол. Номеріңізді айтыңыз, номеріңізді. 0500 98 97 Қайра 98. Додоға жақсы чөт. Az çavul otkan nemede sastayene. Şurası çavul otağı? Жақсы, бышық екен. Қана да бар ма реклама чөм дегендер? Қойны бар ма? Аллаң ап келбейсің дос. Бер ап кел.
Жақсы екен бұлақ, ә? Ана, мұнайрақ бастыршы. Қанша да olsun bunu? 250. Бұлақ чабат ау? Ya. Yaş emne? 4 azı. Жақсы екен бар мүшелер келішкен. Қанша да olsun? Ya. 250 ya. Қайердікі? Жомар. Өміролары да ай жақсы екен. Бұттары, тұяқтары. Номерін айтып қойшы. 707 50 16 03. Екоңыз үштің өрімді жаңағыдай. Жай-жай көрші, жай-жай. Қатты емес. Дос, жай-жай еле мұндай құштарын еле көргөз бойын реклама алып. Жай-жай еле. Қана сен тұрып берем, сен сүзіп қой біраз. Atın atım ne? Atın atı. Atı yok mu? Bazı kaçar yok mu? Yaşım ne? Hey. Atın ne dokmayın. Жақсы аткен ат қойып қойбайдың жақсына қаны. Söz var adam koy. Şart kula da koy. Қана daha бар mı? Çıkla. Reklama. Var, Ferhat çıkar koyayım yakın. Ferhat çıkar koyayım bak. Қандай өнерлері бар? Күйлейт, қотын күйлейт. Құрт екен, ә? Өмне чауылчу? Чауылчу? Жашы? Екі азы, е? Қайырдыке? Üçemçek. Bası? 250 bin. Номер сайт қойыңыз. 503 18 91. Соны сенелер құрт екен, чаққан болғанымен сенелер. Рол гидроилка турбина бүт бар екен ұстасы. Кейінгі, бар бі дағы? Түсөңөр бір рекламаға? Onu. Hey, güzel çıkmayın. Sen düşmeydin dost. Hey. Tartardın. Ya. Tartıvarsın. Hey, eller 3 gün son beri tartır almayatır aylık apar. 20 bin parası oturup beret özüңөрдөн kalsın. At kança at? Saratlar. Okey. Жақсы. Bunu tarttım o dedim canım. Çarbatlar kança çarbat? 110 bin. Baytal kança eкен? Baytal mı? Ya. Soda жүріп отыр. Bu erkek bir kaçıyor. Baytal eкен, he? To'xtab qoldi ayg'irdan. Qancha dot? 75 ton. 75, he? Siz qancha berasiz? 70 ga biraz yo'lga qo'yib ketibdi. Shunda qanday bo'lib qoldi? 69 bo'lib qoldi. 69. Ne oladasiz? Uyga 70 bin bardim otunda. Bo'lishi qancha dot? 72 jarımga berib qo'ydim. Ana endi bermay qo'ygan ketib qoldi qo'yim uyga. Poyez başladı qoldi. Beriniz 70 ga. Sen sodаңарға көп болып берейін, 50 көп болады. Siz 69 жолы алыңыз 70 ga болды. Қолғарыңыз таза. Жол керек өз проблемаңыздар. Жақсы неме екен бирөө жоон жол ба? Не, қой бердіңіз бе 70 ga? 70 ga. Бер, байке қармақ болды. Ел көп болып атады. 1000 сомнан майдаланбайын. Жоқ. О да YouTube'га чыгасыңар. Ооба, коштурбайлы, давай, қармақ байке. Қармақ 70 ga байке. 1000 сом, 500 сом деп эле. Карда туру дейм. Жақсылық екен бирок. Сырдақана байке, жоош. Сонда екен. Жасқа бышты болобу?
Tuyaktары, буттары. Жош экен мал кылганга. Meni sağın mı? Жакшы бей. Канча талашып отур ортодо? Ой, 1000 сом эле болот. Ой, атта 1000 сомду козугар эле кошуп атпайбы? Кошуп алып, ортосун кылып бүтүрүп салат да. Бер баке. 1000 сом бер. 70 алып болду. Элим бар, үйүлүп калды же бияк. Бүтүп атат. Канча миң адам көрүп атат содаңарды. Бунда ичи оорубасын эми. 72 сурап тур да берди. Сонун экен. Biraz сүйлөшүп алдым азыр содаларына көп отуруп. Жолдор жүрүп атат. Азыр суроолорду берип атат. Жакшы эле кетти азыр 70ка. Бербей койгон баасынан ылдый берип атат. Айтып түшүрүп бердик. О, кардес. Ар кандай болот? Кейбирleri 60 берет, кейбирleri 65 берет. Туалет жакабы же кандай? 62 жарымга берген. 72 жарымга эмес. 72 жарым, 62. Hakem getirdi de altı çekti. Adam çoşta sos mu koydu? Altı sos sat oyun sos istiyordu. Bayke mal var, onu alыңыз. Жакшы мал экен. Мari бер качпайды. Минги? Минги экен өзү жош экен. Каердики? Калин. Калин. Өзү дени кары соо мал билинет байке. Ооба жакшы. Жоон, жолпу, эти бар. Жакшы экен. Инсан колдонгон эле жок болот байке. Кашек машек чейин бирок. Жемнеге күрүштү. Бак, ойлонушуп атат. Кетти? Бер 70ке. Байке. Biraz koş. Койдум байке. Taptaza olur. Таптаза кетти мынакей 70ке лайк басып койгондор мынакей. Ассаламу алейкум. 70ке ортого түшүп сиздерге. Көп болуп тартып бердик. Тайлар канча? Тайлар. Эркекти? Жаска тай болот, э? Эркек, э? Кунан канча экен, кунан? 55 bin. Жаска кунан да булар, э? Эркек ургачы? Эркек. Тай канча тай? 60. Эмне кымбат я? Bordok. Бордок экен, соол. Бе канча байке соғым бе? Байке соғым бе канча соғым бе? Aldım bunu. Kança kaldız? Nereden aldın da? Bol jolu. 78 kere alıp koydum. 78 ge. O dozun bir kotta. Жақсы кен. Aksiya, жаңжылға aksiya. Акция жүрүп көттү. Ha buyursun. İnşallah. Kança 250 береби? Beretti. 250 береби. Boğaz eken soğan oğlum. Канча 70 капайды. Болду экен. О, бийин тартып. Biraz картаңыраак да. Наркы бер. 70 болсо беребиз. Кайсы? Гайзоттуку. Картаңыраак 70 болсо беребиз да. 70. Буну байлаш керек го. Байласа. Дени кары Дени карды соо. Эми жанагы өстөрү кол билгилер, жылкы билгендер алып байласа. Номерин айтып коюңуз. 77 707 22 73 66. 22 73 66. Бирок чоң жылкы экен, э? Гайзотто Саматтыкы. Канзотто Саматтык. Могу канча экен? Билбейт экен муну. Mo, Bosbey kimdi kiygan ya bordoqu? Qanchaga ketdi bilmaysizmi? Qanchaga ketdi baka? No, 105 ga? 105 ga 105 ga berib yotganda tushun. Bunlar жаққа kiremiz hozir. Qunanlar qancha qunanlar? 60-50. Yaşqa qunan mı bular? Erkek urgachi. Bir erkek, bir urgachi. Taylar qancha taylar? 33 ton. Bu qancha baka? Sarı uy qancha? Boz bu? Boz. Sağ. Uşu kezdе sütü var mı? Var. Kaçan to'ydi? May qaratma. Mayga ya? Qancha sotiradi may qancha? Qaraganda ham 6 ay, 7 ayga cheyin. Qancha sütü var hozir? 5-6. Qancha berasiz?
60'ta отmu? Сүйлөшөбүз да. 60 арзан екен. Қаншанчысын тойды içinde? 5-ci той. 5-si жашыл екен. O boğazuy qancha ekan boğazuy? Sağ mı? Boz. 60 bu. Angus 85. Paroda. Angus bu. Boz mu? Boz. Toqalo'da ne? Angus. 70. Ne oldu? Ya. Sağ mı bu? Bu ya 60 bu. Kaçada otasın? 85. 85 he? Kaçancısın to'y içi? 4. Deni qari soğuk bu? Tap-toza aka. Uydiki da. Bazar. Niye satyapsiz buni жақсы uyni? Bunday жақсы Cho'p ekanmi? Cho'p cho'g'ishki. Cho'p qimmat. Cho'p qimmat. Uyda mollardan. Qancha sütü var? 12,5, 13 süt var. Qachon to'ydi? Hozir 4 oy bo'ldi qochqanda. To'xtag'onda. To'xtag'onda. May etekdeb to'p beradi. Qancha sütü var dedi? 12 litr he? 12 Jo'sh bu? Cho'p-cho'sh. O'tirgan bo'la saytda. Sütü qanday qo'yiladi? Qaymoq to'la? Bir kunda saat uradi. Yetti ekan he? Mana jelindi u ekan to'g'onlar. Nomerini aytib qo'ychi. 58 058 99 01 00. 99 01 00. Havas to'y. Havas jannaman. Qayerdiki bu? Faqatdan. Qayerda? To'g'onlar agar chalib ko'rasizlar, o'tmay qolsa, uy жақсы аласыздар. Mana жақты shu 12 litr sütü var ekan. Yetti ekan he? Jaytda жүрөбү? Uyda atala chaydi. Atala chaydi. Talada. No, sarı qancha ekan? Sarı kimniki ya? Ya. No, soğumlar qancha ekan ya, soğumlar? Bu sizniki mi? 85. Soğum bu je. Boğazı. Soğum 85 mümkün. Yaş ekan he? Bularchi bular. Sizniki? Qaysingiz ketdi? No ular? Qancha ketdi? 78. 78. Semiz. Yaş malacan. No qancha ya no ular eko? Ya. Bular. Ağırdılar uşolayım. Ben düşüp veriyorsun. 70-80 lira düşüp veriyorsun. Arzanda qolibdi bu. Semiz yaxshi uylar ekan. Basındalar arzon aytadi. Bundan görüyorsun bunu mu ondan? Qancha ekan unda to'qolg'un hozir? 53. 53. No, unajlar qancha semiz? Sen kimsizmi? Assalomu alaykum. Ha, torpoq qancha torpoq? Torpoq 40. Ha. Bu ne? Baylanganmi? Bo'rdoq bu. Ha, bu bu? 60 al. So'yganga bo'ladimi? Ya. So'yganga bo'ladimi? Bo'pti. Baylanganmi? Baylangan. Bilmayman aka kimniki emas. Satılıp durma. Kimdiki bu? Qancha oldu? 60 qalibdi Nurjin aka. Var 60 dan qalibdi. Bo'z bu bo'l. Bo'z qizil belgisi deydi. Buqalar qancha buqalar? Ya. 47 mingdan. No, buqalar kimniki buqalar? Ya. Buqalar qancha ekan ya vakillar? Buqa ketdi u ya, buqa. Ya. Satıldi aka.
Qancha oldu? Qancha oldu aka? Aka, bazını aytib qo'yasiz, bo'p aka. 95 bin. 95 ga ketdi. 95 ming ketdi. Bu qancha oldu? 116? 116 ana ketdi. Bu satıldı mı? Qancha oldu? 72. Soyğonga da? 77. Soyğonga da? 77 ga ketdi. Daha baylaysizmi? Baylaydigan bo'ladi. Aka satıldı mı? Aldım mı? Qancha oldu? 73 bin. Onlar bir adam kommentariy yazdı. Xizmatına rahmat. Video oturup malın bağlarını bilip videonu satып atabыз, жақсы oldu, гарантир bilip atabız dep, men suyunуп kaldım. Qancha oldu aka, satып aldыңарбы? Satып aldыңарбы ya uylardı? Qanchadan qaytdi? 80'den. 80'den qaytdi deydi. Ana tuğanlar kolman geçti tartып berdim. Videoga like basıp qo'yinglar. Bu yerda biri bozorga kelib tuğup qo'yib turgu, ha? Bu buyoqqa kelib tuğup qo'ydi u. Asport. Dag'i tuğabi. Negismi? YouTube'ga çıkıyorsun, YouTube'ga. O. Bu emne satıldı, je satılabı? O, alar menle. 110 bin kalgan. Belek bo'lib turdi. Kazayı dal alıp ketip kaldı. Toprakka dayınlap. Cüzon suyuncudan alat diyorsun. Göründüğün suyuncudan. 110 bin alıp Baygar suyuncusun veresin. Жақсы екен. Жақсы екен. Сатып алған естері бар өлі уыз дейді екен да бұйырса. Машинаны да тартып қойшы. Қанаке? Ушу машина салама. Ha, мына новый машинаға. Машина салып аяқтан кетеді. Бақаятан таксист екен. Номеріңізді айтып қойыңызшы. Номеріңізді. 56 56 64. 64. Анан? Ezenin машинасы. Жоқ, телефон номер. Ne lan? Такси? Айтып қойыңыз. 704 704 35 06 05. Шашма қайыр айтыңыз. 704 74 35 05. Атыңыз? Esen. Esen байке. Esen байкаға салғанда қойшы. Жақсы такси екен мына ойын тудырып та апарып береді екен сіздерге бос туайын Алхамдулилlah. отырғандарда. Мейлі, рахмат. Лайк басып қойыңдар. Қалап жарнама.